Rajog lopi alo pori cho John ge pui puta liki cho nam. John chapter 3 verses 7 to 10. Ku anyo tonglunga ni ma aku guluke meke ku to. Dingda loteng nyuk bu he dingda loteng pane. Hebela mu dingda loteng pa. Pap nyuk dung bu he soitan ge pa. He gube kulu atuk luke soitan pap dung kipan. Isor ge hu ge katam sunam he soitan ge bonam payak nayak tabe pa. Isor guluke dir bugling bu he pap nyukma do he nilokam mu lag be isor ge mu asiye kyabgap pa. Hoge mu pap dungki ram he nilokam mu isor guluke dir hila paling pan. Suku darabe isor ku tunglungam la soitan ge ku tunglungam kabak harag pakune. Dingda loteng nyuk ma bu he isor guluke ling ma. Atu suge abang boram anya abiu ma bu he kam pa. Tugung pui John chapter 1 verses 35 to 42. Kasing alolo John muge atusuge ajing anyi lagbe harakbe dagdi dong pane. Hoge jisuge ang namam katula mu bing pane. Ke alo isorge sayange muge suku bing namsam ajing bu anyi he te pela bunyue jisu ge kokengbe ang mingge pane. Jisu lam kucere tapue pane hoge bulu ang mingge dung nam kapa pane hoge buluam bing pane. Nulu huguam meker do hoge muam bulue bing pane. Rapi hanam he tamser bu hugulo no dodo nere mu buluam bing pane. Ha laila kato bulue ha pane hoge muge dokuam ka pane. Hoge huku aloho mu lagbe bulue dominge pane. He gube huku ho nyode sepo poring din gube ripakune. John gabing namam tepa pila. Jisu kokeng ang mingge bu ni anyi loke aku gune Simon Peter ge abang bor Andrew pane. Kasing ge alolo muge abang bor Peter ni kapah cho pane. Hoge muam bing pane. Kristo ni ngulu kapah pakune. Kristo hanam he rengpi bue. Hoge Jisu gulo Simon ni mu bolak pane. Muam Jisu rogap pane. Hoge bing pane. No Simon John ge hunge. Kepas hala nam aming tarikune. Kepas hanam he Peter malo langne putenge.